Menteri Berikmi Ikatnat Jaka Animal Husbandry and Veterinary uba ALHEG ula ong ba on sa Plie ya ke Jaka Shoh do Katkum ke juk ba Mynta Garo Hills. Hadi yang peladat ban Plie hari rilum KHASI bajantia ke Sarkar Jela ke sapai khmat sha ke rilum Garo nak ke dau ba ke Sarkar Jela ke kuai ke do ke bakhuit basuba nak kini ke Jaka Shoh do. Hashwa kani uba ALHEG ula Plie perdai ke Jaka Shoh do ke Katkum ke juk Mynta ke balakmi lenti las lemba ke shnong demtring ke badon ha West Giant Hills District ha ke sngi baar. Menteri uba ALHEG ula penpau ya ke jenget skem ba kani ke Jaka Shoh do ke sepenmi ke do ke bahabat ke bakhuit. Ula kenturu ya ke nong Shoh do pani trailang bat ban penne ya ke jengkut jeng suba. Forms part of the meat. So here we have a little different type of handling. Nada gumsim yang jingit clear lang, nada gumsim lang gum gede kejonga, ginong la benda ya cikamat ya gini ka jing trekam kejongi. Jadi dia ada dah udah kam gumsim yang jingit clear. The responsibility kejongi. Kebam mengi gitu lah kejong kejingkit clear gitu lah kejong duty gitu lah kejong responsibility. Berpeniat berpenjelur dia kini kam kena menwarra ya kejing bah. Kam tak menwarra ya kejing bah berbah ya berkut. Bawang hygienic equality nak benda kejong kam yang kena Shoh. Ka janmiet ngobha